ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Education Cell jong ka Sengkasi Students Union Central Executive Committee ha ka arpo hinyo trik ukalalangkot arzar arpuway. Kala lej ban yakendu ya Menteri jong ka Sarkar Jilla uba Alexander L. Heck uba Dairu UMLA jong ka Sengsan Partai Bharatiya Janata Party ba unyakren bat ki bor bahalor jong ka Sarkar India ban Thung ya ka Professor Sherwin Sungoh kabadai ka nonghikai jong ka Department of Education kum ka Vice Chancellor jong ka School ba North Eastern Hills University. Chairman jong ka Education Cell uba Raymond Kharjana haba yakran bat kilat pathai khubor ulayatho ba uba AL Hek ula penpau ba ula de Pynsngew sya Menteri jong ka Tanat Ministry of Human Resources Development bat shikiway pat ki Menteri jong ka Sarkar India bat ha Menteri rang ba jong ka Sarkar Jilla u Konrad Kongkel Sangma khnang ba endup la ban Buddin halor kanika kam ban Thung Vice Chancellor hagni ka School ba Nehu daga kanthai ka Badairu ka Trai Jilla jong ka Jilla Meghalaya. Baka nongrim jongi kalau ipasya bin adu ni kongos ni ba kapor la I bang ide ba imyo no do ne ka visi na ajak benyo de tingi mentapat ni ba hidap idan ka jenggermen bang ipat ba menta kepau ka kerteng jongi Profesor Sungoh I bala sa shortlist di hari ni bentang lawan biang ban kendu ya I health minister Badairu juga por ino elam naka parti BJP bangitip syahi rupa kakam benda baide provinsi kasyong kasa astangha ka ministry maru presiden di baka jingwan kendu di helor tabenta kanang ba kum ndai undai health minister Henry kum tang nom khmat jong ka parti BJP ke badan apo Delhi benda kum kanong sensyar di ila banra ban pursue ban pentikna ba kani kajing angnut jongi kum kajat menriu hi banyo lai jongi profesor ola jongi VC na kajat menriu dia kan urlong hang ni kenti umta ka jingkran kalong ka bede mda singalong positive ni positive reply na I di bat mai ru la ong ba na du kasngi paningkong hi di klasim khia di benta ba makir isu ba la don kam hi no da bonwan hi na kajat menriu dia bat bade hi na Nehu khamtam ba kin suthu marasen bak ladon pa Nehu pistu ni kinwan di bahana bar ka beginda tip ya kam katom teng ka kutno ndai ma iri kistu kata ki omba kin persu ke kin tristom ba ki kin la kena banyo di proses Sungoh akan dikenti kementan kan ia jingsa di ka jingkendu ke baar di bahek akasna melalej komo mane hakpor ba ngilatip dia jingtip ba ka katom jung visi kan kutno ngilalai pen approach ya ki prepare kumjuru I Menteri Buram jongka health bahek di pat benta sesien lawan biang bani kendu I ban pensu biang sesien ya rajin yang nut tang jong sang Henry jongka jet menteri ba bani rade na do basdang hi berkat bangala ngai persang barok tila kriti lai kendu ya union minister ngai kendu ya dona minister ngai kendu bon mak minister ya pokrial jiru ngai kendu HRD minister na banta ban wara no dai kinthai ibri na po ka state ke jongi tikata ka di ke jongi kren ke jongi ngala batai ban men sisi men asiru na shilong meeting berkatu kani ki national leader jongka BJP ki bang wani kendu banga banyakan BW MP Raja Sabha MP jongka BJP bat kiwe di ki he jongka BJP ngai kendu tikaju hi ka subjek nilai kan bagi bangikwa yai kong Sungoh nomor ditang mai ba la panel hagani ka panel men nang banta gani ka post juga by Sherwin.